TV West Nehinda yabari kuguma no twegitaho aha programu yitu eyobuhinji no burisa omuherezo wawe ndi Ivan Tsime esabiti ibiri enyuma tutuyire ntureba Richard Baguma kandi na negisabiti ntwenda tumweyongeze Richard Baguma famu yeneshangwa omarkakoba aha omurimba raste kandi no murisa w'inkoko z'amahuri nkoko twire no mureba kandi nashobora kurungi abantu binji nibakira kuteganisubwa inkoko ez'amahuri hamwe na nezenyama no buzakuba ezezakoroyira ningasaso bona abarisa b'inkoko nibakira kuteganisubwa konka kandi ko wakuba watandikire no reba Richard Baguma hine binji ebyo yegire natwakumweyongera twahika ahacweka kitu ecyahamuheru na Richard reka atwegese kurungi okutwine kurebera inkoko ezi kwenda nko wakoba oyinishtekateko cyo kuzirisa ninga ko wakubozine niwe obase kutunga mu cyango kangumize mu na Richard omushweka kitu ecyahamuheru program no buhinji no burisa. So hata chinkora kujangwe kuko yanje sigase appetite akasheshe niza kuteka mu portion ndrente niza kuteka mu kirisha omukuko zanje 10 ariziri 10 ni birne chweka niza kuteka mu kirisha kizira besha 5 ngarike nteke mu kirezindi 3 twasya mukaga kizira besha mushanje 8 nizende tekirisha twezini zitekemo ndete kirisha tushayi 10 nzitekemo nikiza kunyamba enkoko yanje burdachika niende beine appetite kubatera arye kiguteka bimanyangu yabirgo kanne kintu kikuru munonga harwa kantu kinaye bwenkoko zitu zitakatandike kutera kinaye akinshe mekugambira wano yenda mahoro mahango harwo ekintu kitukora kugira anti ekitondorero kyenkoko kigomoke kugira ngo enkoko zanje zarakwiye kumpa mahoro mahango ni nkora ki ezenkoko nyine kufuna ka time nkazistavinga mukaki tukujaniza stavinga still nimba ntazipimera niza kwimuka kasheshe nteke mu kilo 10 kizaweza zirya kilo 10 nibira kasheshe niza kuteka mu kilo 3 hawo wesha nkibiri natasheme kuba ninyongera musha 5 eyasha 5 tinda jiteke niza kujireta njiteke musha mushanze inasheme kuteka musha 5 na sha mushanze njitemo murundu gumwe hata echo nikinyamba ki enkoko ne kuba yagizirenjara niyenda kinda ateke memere eyije ine appetite kurya emanyente mere eyahwayo so buri nkoko neneria kuyuze kisha haze kishawo cha yechi kikuba nikikomoka ahicho komo kuba chango enkoko niyera kwiwurira hango kora shangi waguma noteka mburda chikenkoko ine mere otakuchikora noza kurundana amahuru mache kubara ubwire buringwa kandi nyoni iza kurundana amahuru mahango mukireka cyabwe cye kinako emere yanje nkoko yanje neza kuba neria eine kishaho cyangu cyo kutoratoreramo ecyecho nichikora shamushanzu ngarakanchikora na shayi 10 omwazyo aha gatizi no kustavinga zikamanya ntemere complete yawe ikizaza yakwira masuku ntemere yawe no bareba no baziretere mere so no kujiria speed ekamanya nti emere yawe ekabika ato mukubika nene yuze kishaho haze kishaho cyayo nikibani kigumuka hati kinyamba mukugomoka okwe kija kinyambe nkoko kwija kumpihurira hango so hade nkoko zitu zatandike kutera emere twagihindura kiza isi ya 60% ejemere niza kujya kugihindura tandika kuteka ere ya mashi nango mwaro kujya yareba ihuri ryo kubanza akujengu teka mu prireya nejemere rukwihanka grower eka kutwara re chonka bwira bwinji eriho nayo chonka nyoti nshira chikunda niyendana no bwa butakarigireyo yabe nebura mukache na yerge yo grower ne basajiha chonka tana jiha prireya jendijwe nareba ihuri narako kwindremere hari yeze zana zibura mwezi takata ezabe zinamana mache nimba najinaga so tinkwe nanjinage so ninza guma grower mpaka mbichira 60%
naika ejumanyisa 40% eri kuba yasigarayo nare yayo nyini yabebonire mere nejihayo enkoko zatandika kutera hata nizitandika zikutera amahoro machaga bakweta star size eringi harajo size nayo abantu nibagitwara nigagari y'amahoro gabonire kugira ngo nigagari y'amahoro mabi nere size just size niyo kuba netana so utandika jirondera katare oyino kwe establishing katare kawe so hatejo niyo twahika aprise enkoko yitwagirisa twagiyansi yahika kutera riguri hata onhora atandike kurondera katare kamahoro gawe no basa kubiho ina katare butare bw'amahoro amahoro gukina katare tinda kujya mutigine katare chonke beine basa kubane yihinduka bwira bwasheshe harobo arashange gagura umutwaro gagura kanana na bitano gagura zinga himbwene kurigirira kugakubaga ryo mu katare so nkuga kutandika gatyo amahuri atigaryar zinga hategesha amahuri kurigirira fama yiwazaho umutwaro na bitano umutwaro na 10 kurigirira chonka ati haro chinde chinda kushoboreraho emere ntutabura mere yachikache uze ntuza kuchikaho misho nangu bire kutegereza emere yachikache yitkurise enkoko hata enkoko zitu omusade ina nagambire enkoko nizetaga protein bwabukirubuto protein hati inkito hanu ya protein itukozesa aba super chicken itukozesa protein ya soya bean itukozesa soya bean oiled eje iba kwa bakamwine muzabuto ejo niyo nunje yitukozesa itu hanu ya eje ya factory hati emere yenkoko cyangwa ipate empango portion yenkoko empango nicacu na nebicuri eyiba kweta broken no kwate cicoro kiteko mu machine ekibaragura eba broken kan broken ejo nene etana eyenkoko ento terayingane nempango eje enkoko ento tekwingana ner kuribwa guro na ner kutera so ntuza kutandukana na broken ya starter ntuba turi tuchena tuno na watu jena na wasa kushangera inkesano chonga ntuba turi moto juma hapchirga utuzaya guro ya guro wanene shati ne yagira wasa izimpango then twarga ya guro watuzaya re impango no shange chishoro bachi baragura mimi nguni nkever nange shati chonga teje nkoko yonore ya ni impango ne ikorachi ne chiri chonga wakwata bakakwa broken ya guro bakajikuwa jiteko mukana emere yona ne kurya obuchoro bwone busigema so haza nikiba kitari kirunzi so wahezecho tuza kuronda concentrate yitu ati nyoni nkose ya Hendrix niyo nkozesa 5% omure yanjomu nimba niza gitabura muso ya bini ngitabure marayimu utakazo muhadwe yakando karonda rayimu harohora yimwe yebikoko erukuriwe yebikoko er digestible korazo muhadwe bakakwara yimwe yo gombeka no baba kwendije kigwire so bashime kwara yimu eyo kuribwa ki enkoko nana matungo kugira ngo nenkoko zonga ngo nizo zikuriyara yimu nana bempu nayo bagikozesa tuyino kuronda sunflower nibiye bitukutabura kandi jango woyine concentrate to kwetaga kutamubire ibindi bya sunflower na soya byona ninjari babarumu hati concentrate erumwe birungo ebindi nebasa kuhereza za amino salts ekwereze bwa vitamin bwene byone birungo chonka hate bye bindi nka protein yone eberi independent togaje ngo za gishanga concentrate no shanga harimo umunyu harimo za premix byona bitaburi nomwe so yo tukugira ngo za girondera za premix za egg booster bihebi byona tokwetaga bironda ne bibabero mu concentrate so hati nyoni za kutabura concentrate yanje kugira ratio y'inkuba nyine eyinkozesa hati ratio no basa kweshanga ngokosa kugiro ko kuba no tabura bine ratios chonko mukutandika enkoko nenda kukura omukwenda kukura kwayo no shanga soya ninkozesa nyingi sunflower nkozesa nje kugira ngo sunflower soya nerete chishaje sunflower ekishara kan hati ndoni nkuzenkoko kandi ndonga kenjishara ekishaje so no shanga ni nyino okubalansinga kugira ngo protein omukutandike ebe nyingi omukwijane enkoko yagumane ekura nayo negumane echendera
hati nka soya nene omukuruga higuru omukutandika soya nerya higuru sunflower erya hansi then zikija nizikura sunflower ne soya nechendera sunflower eguma netemba mpaka zibalansingire hati enkoko omugrowa noyeshanga wanokozesa nka 20% wanokozesa concentrate nobasa kushanga omu mix yawe noshanga sunflower netwaraho nka 10% then nka soya etwareho nka 20%. So hati chonka zichiza zatandika kufutera nka hati nkezo kuzireba byemere ne balance nga soya ekishaje nono ochenda kanto kwenda chinji so note kwa chi balance nga kugira ngo uzona biroreshe ebene ingana so no shanga soya twajingana sana na soya ntujinganisa na sunflower yitu then na lime omukutandika enkoko neta kwetaga lime nyingi kugira ngo tine cyo kukozesa calcium nene etagayo kuzigufa nene etaga ka calcium kake chonka tenkoko ekitandika kufutera calcium yo nete ko kuzahigura munonga no shanganye hariya nimba nyetaga nka 1% hanu yenkoko ekitandika kufutera nimba nyetaga 10% ya lime so hategemere yitu nikokwe kubera ntuba twine formula ziri standard omuntu yakusirira nojimuhereza yarfam nojimuhereza umwana abantu basa kumana arakwena kasente kugira ngo muhe formula so nebintu bikuru munonga bibabirumo sotokaja kugorya TV gisha hatejo ejejo formula netana kurjira fam okay chonka formula eje nekozerwa kurgomo research omuntu kanno maka research abantu bakata musente so hati nionanye gukora ije nakugira ntimpa yakasente kugira ngo kwe formula eje kurjiro kwe kunkorra no ije ni kwano mpaka sente nanye formula ninjikwereza so finally nareba notire mu bintu byinshi manya sunflower manya lime manya ki no ije nkoko zugoba hati enkoko amagoba genkoko garya ahihura heri hureri nugo magoba genkoko hobe nkoko teratere kugira ngo nefutere kiro kimwe nyenje karogiye enkoko wajireberera jeji nebasa kuhanihure myakaje buri izoba nebasa butakwaho cyango kuba no etaga jimente iningana yegume ninkoko wakushango inente ojije buri kujirembaga oyinente mwe nto washemererwe ntereka tujibaje kashikebe ne kwamatebe ne kwachi nebasa kubebe ne kwarutemo yawe yokunya kashi wajibagarita noza jiyanka so nayo nanga wajihete ko mucuju ente yawe wajimemeri so eje nkoko nayo neza kugira ngo jihemu no ino kujirisa je munonga ukajimente ininga mbweno ukaguma no jirisa je kugira ntegume inamane eri kurebeka je ikwibure buri izoba kumaro bwire buringwa so akasente ko munkoko nakaraga chonkana kana karaga mukache munonga waguma no karundana no shanga kija kakukorera kintu changu munonga bashati ninyesigano ugira nke bigwerezi ebya kutahira famu je yeko koko wa watuganiro nkiye kezura na aro ebintu nkendwara kubikije byo managing hati ekintu cyo kurwara enkoko nyobwiro bwinji ninjante enkoko tizikurwara nizurwara kurijira ako kutwaza famu yawe hati tumufamu tutwakira abagenyi echo necho kubanza yabyona nambwana nyo umuntu wayize kuntayira nkamujya ngutufta mufamu omufamu tibataha tori inkoko famu neberiye ebukoko no basa kwemerera hero rangize ya heru chonka oburwiro mu nkoko norana nagambe ntujeme enkoko zitweze hazo mukuzigema ntubantu zitangire ndwara kandi enkoko nekintu kikwetaga obuyonzu nkoko kuchurira kuba enkoko zino burwire hati nkekirukano wabo ryo muntu wo mucyafu munonga enkoko zone zikunde byondo washanga miziga wagagaro bajuru wa drinkana gatko mucuju ukashangana hakore byondo enkoko zawe kirukano tikiruburamo cyo tikabura umurara mutu kukubura na nebini mwene byo bikiriza byona bero chonka iwiwe afamu yawe umurujungu nawana bacheta biosecurity yawe emerirete noreba mukutandika kutwija twanabe bijeri twabona kutahankai omumufamu munda hato umuntu wana yutinkumanya yuwasiba no tamburira
ebinyonyi biri okwa heru birwire amatotoro gabyo no birabatamu kuija nicyo kinakugira abanzo nabe hariya tubone kutaha nkai umucuju obukoko bwawo bwabo yijine nabo bwafa hatutura hano nikibani kimanyisa ntana narga nkaha nkazafamu endijo tinkumanya yo famu yanje ko yemerire gisha nintekwa kubanza nanaba nangwana neze nkito tinjeme kuba ninzitaske mufamu yo muntu ondijo nakumutaya yira so okoko niko kumanaging oburwire cyonge nkoko wabo zigemere ukazisa gemere yeshime kuba neria ukavoidinga abagenyi na nebintu ebishime kuba nebitahamu omunda nke binyonyi omukijo mutine kinyonyi kikutahamu ekinagambe ekintakaye hara nembeba chongana nembeba ezikujyaho zibasa kundetera oburwire nacyo nagambira omubazi gwacho emere gihe mwiwe kera ije yashanga mwijara negenda so oburwire bwo tino kujyaho no basa bwavoidinga chonka wabogemere no bori on a safe hand no ine chance impango zo kusurvive oburwire na waburagurira no basa kuraka kukira chonke chikuru munonga no buyonjo bwa famu y'omunda obutata mu mizi na no kugemeye koko zawe nico kintu chikuru munongo kufollowinga program kushanga zagira nka stress yazino zimanaging hata enkoko stress yenkoko nizire nikibasa kureta ukanga ukanga na high temperature chonka hata no urura abwa aeration temperature ke kuza higuru ekijo eki nikiringo muyaga nugutamu gushohorera buri side yona so stress yenkoko mu mujuju eki yakubasa kugireta no kujango kintu cyazikanga hati nkeje shano basa kuborinka urebe empungu yarabanka zona zeka ngoreo mtu zona zagira nango borinka ho urembwa zamocheranka chonkati ezezi zimanyirire saundi yembwa abo kugira nembwa yamochera nizimanyanta ntecho nekitu cyaburisho tutwire nacho chonkati je onka saundi endijwe ereya niztekwa kwekanga kandi nazayekanga enkoko kizikwekanga byabasigazi babarwa nanyaru ubunku bandu ho bugiro bwinji nintekwa kuijo mujuju ndebe habaho ki kuba kizikwekanga ziterendu no ijo moyemero mu mujuju nazakureba nazo zurura zahumurizibwa zazana zirukanga nazigaruka kuriya nazimanya ntanto muntu witu akozere ki aruho tine kiratwange tumumanyirire chonka ke ora bori inkoko wabo taru enkoko zikazikanga hakagira cyazikanga niza kwerundana nazifu nobuza kubeze nkuru umuntu akazikanga gikije kintu kikazikanga otaru nushanga ziri muzifiri so mbweno ekintu echo echa stress kujya unacho nekintu cyangwa kiryawe kuzireta nikinji shano umuntu ngiwoze stress yinjira okay nari warunko kuzazita kushana ntahizazo ni nature ni cyaba kireta ariko itwarira kenshaki kandi aruna nitware bumbere guhindukira kutakushana izindi ati niza kutandukana na kuko je itwareba ho mbere guhindukira itakushana nendifu guri nkebyo yabiri nkebyemerire bikozireke hato mereje yitukufuna ni hizira mu hardware machine zinzeria omukweria kwa machine zeze kubantu kozesa nahaza mu buntu obupisi bwo bwoma nanga bwakatwiye katarka pisi kechoma oshanga enkoko hine kintu cyagihazere nka kitondoro cyayo cyagihara kitondoro nebasa kukira chonka kakari yo mundo murira tikukira nakakari nka koma nebasa butakashu tekashohoza instead nakagichumita kachumita amaragayo hata enkoko ezaho enyangara nebasa kuguma ho itafire chonka nikijinyangara za yonke enkoko so hati niyeje enkoko yiwareba deneze zirinke shaki nanye tinka kichenjirege tinkumanya bane shaki obati shaki chonga wo emize yaye yone yine kunkuzireba kunkuzimonitaringa eyine mize yeshaki ekubati katiri wageza ho jirukanzi yane yirukanga ne kunga kandi eze zindi zo tizukunga nizibandama chonga yo wageza ho jirukanga no basa kwetorwa na ekife kichona ngunogeza ho jikwata utajikwase so ekine mize yeshaki nanye tinka kichenjire chonga niza kireba hatu no correcting amahoro gakwingana ki mbe n'intasi ya dentu kwijero kwende hati aha famu hati nkomo mu kijo kitoro arumwe nkoko rukumu nimba ramwe train 30 pade no mwene zirenga chonka nimba rangu ni hamu 95% nizo train 30 zanye zinkuba nimba ramwe leo tizana so shangezi nazo ziriyo nazo niyeje nama
nimbara muri tray 30 so buri izoba nimba ni target yanyu nayo kugira ngo ushoboze tray nkaga ombwire bo misho nanye ngenda kusiya nkoko ngenko mitano nango mutwaro niyo target so ombwire bo misho no baza kwiza ushanye nkaha na expanding ziri ico cha expanding project ya expanding ziri kugira ngo tufune ho amahuri minji na nkoko zibe nyinji tray nkaga ho nogarize mukazinga izinkoko ntibanze hati nakore kitinga tray nkaga inkoko zanye ni kirazihereza 60% nanye nsigaza ho 40 tikwe nazirire munongo ushange inkoko zanyangarira zashakuri so ni kira kunangarire mu 60% nyondi ho kacecho inkoko yanje sigareho ikozire ki ehurire umurisa w'inkoko kwenda kuri se nkoko no muhabo habuziki ninga kwenda kutandika hato murisa w'inkoko ari kwenda kutandika hariho ikintu kintu kiragamba abantu abo kukira kontayira hafamu ikintu kiragamba munongo bwiro winji inkoko tizikwetaga kuri se zahasana echo ne kintu kikuru munonga ne kintu kikuru munonga nkitungo ryona niryetaga kurubera ukamanya ante inkoko yanje ji yarya yanywa kiyanywa yanyweta kiyarya yaryeta so netaga kuba orufuru time tikwe ndoze nkoko oshitame umarenke sande yona ojengu nyoni nza kurisa buri weekend enkoko netaga kuparticipatinga okebera ho physically korabe kwa kuryo kurekinga ebye bintu toragente baburekinga kuba ne kintu cyo no basa kwijo yemerera toraje bakujyanga baburekinga uyikiriza oyino kwijo ka participating okamayante chizu bachurekinga ko bachurekinga buri part bakho amizi kizazi no kunywa amizi zaganywa kizazi no kuryemere zagirya emere yizu kurya neshaki kubana bangurire mere na twatu no kuteka musoya 10 tobantera musoya 20 so mbwenu ne kintu kikuru kugira ngo obeho obe part of the process yece chingwana ukora chonga abo wesimu nibakuma bakubihe buri dacika kuba muntu wamubuze kishira ariko mayakore kigwire nakwikiriza so enkoko nezetaga kuba hati inkanye ninchera buri kasheshe nge mukozi wa bank wa sako ninchera buri kasheshe mpaka famu tugabura zikibana zibasha 10 ishahemwe nanye ishahemwe necwe kanza gukora omwazi yonchinuka nashayi 12 ninteko kubandu kwa ndebe akasheshe kinasigaho kutwazi gatwarengire na no mwazi yo cyasha kita nekintu kikuru munonga uno bundo babuze bwo kubahereza bahendera obuhabuzo bundo bunkuhereza ba farmers nimba shabe involving munonga mu research ya farms zabo nekintu kikuru munonga no manya ngamba nyenka najangu na isa marwa marunzi akana katatambara nti mama nateka ki nanyegisha nintambara mpika ba fama binkumanya abakunchira mbebuza enkoko burizo enkoko nehinduka burizo nehinduka problems ziziryo munku kwerizoba tuzo problems ziziryo munku konyachakari so omuntu erizana abasa kuba ine problem eje hanu yaha nyoy eyataka facinga kandi nyonda agifacingire nkagira bama so kinkikayo kuriya nanye nafune problem hanuya namwebuzaho nangambara nta nteje nanye problem ejinkana agireberehwa chonka nagira bamuntu chonki ukora agirente noza kuguma no yebuza omuntu omwe nahikakoma amagezi genu gahikaga kuma chonka kandi abantu burizo boko burizo bahine kintu kisiye cyabakubano bazuro mu nkoko nabareba burizo anebega amanyanteje nkoko nta ntuburiyanka girisana nyenchikare nyino girisa bati waguma mu kintu kimwe hati niza kukecho kurebera nyo concentrate skills izira abantu abinji nkabanza nanye nazanga najante zo nebisera chonga kinizire naza concentrate najireba naye zafama yanyereka ntante concentrate eje nkorire kina nechi hata nanye niza nayeshanga namujoyininga kandi kinamujoyiningire kiyangambire nashanga gari amazima nanye nachi benefiting amunonga so ejo nibo bahabuze bunakubasa kwereza iyo barise butobire wawe izo bajone washemero
naye nashemererwa ko bakira famu egi yabare kuguma no twegitaho aha porogaramu egi ey'obuhingi n'oburiisa oijuke ntuba twine abahingi n'abariisa b'omutaano batari bamwe na bamwe kandi ninyesigaani okwo kutwegitaho oihamu kihango omuheereza ndi Ivan Tusime twaba twine Richard Baguma kuruga omuri Kakoba omuri Mbarara City ogu n'omuriisa w'enkoko z'amahuri kandi twareba enkoko obuzima namanya kuzireberera turi kutandika akatushoborera okutwine kwombeka ekiju ky'enkoko nokyombeka kureba ngu enjura yagwa tiyateera mu kiju ekyo kandi still ogaruka ocha aeration erikumara kugira ngu enkoko zitunge embeho nyingi erikuruga heru utakazita omunju yoona etiine bwikizo nabwe kandi nizikufaho mbwenu okwombeka ekiju ky'enkoko n'akakoryo k'amaani waba notandika kuriisa enkoko reba ngu oine ekiju kyombekere aha mutindo gwenyine ogurikwetagwa ogw'enkoko omuheereza ndi Ivan Tusime reka mbasiibure murare kurungi tuza kurebana orwakabiri orurwija eshaaha nizo zimwe TV ni yemwe.